ардактуу атуулдары, алыс жакындан келген сыйлуу меймандар, кудагыйлар, жүрөккө жакын инсандар, жалпыңыздардын Кудайдын куттуу күнүндө жаркыраган Аксарай той-кырасына эң бактылуу, эң меймандуу Адина кызыбыздын кыз узатуу салтанатына кош келиңиздер дейли, кол чапсаңыздар. Той баштайлы меймандар. Кыргыздын мыкты жигити, Токмоктун кулуну урмат күйөөлаңыздарды достору менен кол чабып коштосунда тосалууга чакырам. Урмат күйөөлаңыздар келе баштоосунда. Бүгүнкү тоюбуздун бактылуу каарманы, бүгүнкү тоюбуздун эң ажарлуу сулуусу, ыймандуу, билимдүү Адина кызыбызды кыргыздын салты, кыргыздын наркы менен кыз узатуу ырыны коштосунда Карина Муратова кызыңыздар музабичтер тобу коштоп киргизсин. Адина кызыңыздарды тосалалы меймандар келиңиздер. Уруксаат болсо ордубуздан туруп кол чаап коштоп туралы. Кызыбызга ызаат көрсөтүп тосалы. Koysanızlar toyumuzdu. Açıktım Kerem Пудра, помада, крем. Для лица, для рук. Разницы нет. Разницы нет. Проявляйтесь. Для рук. Для рук. Тушь. Для лица. Для лица крем. Краска. Краска. Мне не краска. Для волос. Для волос краска. Для ног лак. Для ног лак. Ага. Для ногтей. Для ногтей лак. Ага. Сухой шампунь. Сухой шампунь. Победаны бәкеге берді. Победаны бәкеге берді. Арабы бейіз балалы болсын. Ислам дініне, қырғыз еліне қызмат қылған, атенесіне қызмат қылған, өзгөчө бактылуу жаштар болуп, эки дүйнө бирге болсын дегендер, эки колду бийик көтөрүп бир дүркүрөтө кол чабалчы. Тойгун болсын дегендер. Мен баштайын. Баштайындан качпайын. Чого? Эки жаштын тоюнда ырчыгарып таштайын. Чамырап, болуп, ордубуздан туралы. Кана туралы, чого? Келиңиздер. Ордубуздан туралы. Вместе. Эки жаштын куттуктап, алаканды уралы. Кызын узатып жаткан, байкем жеңим жашасын.
Осы 2 жаш тұрматына бері қол чабай өйлі өйдеріңіздер. Тойдың 2-ші бөлігін баштайды. Қырғыз эстрада ырчысы Жылғызы Толғанай Арсыкеева қызыңыздарды сахнаға шақырайын. Bişkek yolunda ayranın verseydin. Oş deyip oturuyorsun sen. Ne? Ben baramın. Oğlum deyim abi. Oğlum. Oşko, ben baramın oşko. Ana. Точно перегрызы тайларда да екенсің. Ладно. Я. Ne bakayım. Ше. Şerinler. Kavganın kapısı. Üçüncü bölümün başından davranın konuşan koymayısınız bu bana. Doğru olsunlar. Tarmandını aytır aldığınızlarga Kırgızdın sıylуу tabağınlar toğru ruhsat edingizler. Ardaktуу айымдар жана мырзалар, алдыңыздарда ет, апалар бригадовчы свой пакет, а почему колчалар нет? Аксырай тойханасынын маңыздары, уча табак баштаган сыйлуу табак, эт алып чыгат, көңүл алыс. Ағачейін Адинаның сұраусы менен атам өкіміздің бейі болсыншы деп сұранған екен. Атасы менен қызының бейіне көме болып қойыңыздар сұранамыз. Мынакей төрінде тұрған бұл жеңе төшегі тұра, Адинаның жеңе төшегі тұрады төр жақта. Атасы апасы аябай даярданып, атайын қызына не бұрындап қамдашқан. Азыр қыз ұзатылары салтанаты болғандан кейін біргелікте ала кетуін ұмытпаңыздар. Анан урматтуу меймандар, тойдың ээлери өзгөчө. Бұл тойго 1 ай десем жаңылам, 2 ай десем жаңылам. Бұл тойго Адинай төрөлгөндөн бери даярданып күтүшкөн туғандар. Анан ушул тою саат 7-де башталып 12-де 4-5 саат ичинде бүтүп отурат деп жүрөктөрүндө бир суроо турат. Меймандарга тоюбуз жактыбы, меймандарыбыз ыраазы болуп кайттыбы, эч ким нааразы болгон жокпу деп. Эгерде ушул той жакса, Урман байке менен Фатима жеңемдин үй бүлөсү үчүн эки колду бийик көтөрүп тойга соолу болду деп бир кол чабылайлы. Той жактыбы тугандар. Той жактыбы. Урман байке бир жум өтпөй силерге окшоп кыз узатып той берсин. Bir жыл өтпөй силерге окшоп куда күтүп той берсин. Ошондо да Кыргызстан боюнча тамарлар бошобой калып күндөрүнө мага чукасын ойын. Мыкты музыкант Аскат мырза, ассистент Альбина, ырчы кызыңыздар Карина, ал эми тамада алып баруучу шоумен Ырыскылуу Ысык көлдүн улуну, Бишкек шаарынын тургуну Таңатар Акматов уулуңуздар мен болдум. Жалпы биздин кызмат жакса, бизге де бир кол чабууларыбыз. Жана Rahmat. Ini mah? Rahmat, rahmat. Marwah rahmat. Amin. Hurmatlı meymanlar, gelingizler ornunuzdan durup, ızat gösterip kızımızın yolunu tospay, kol çarptıralım.